Buri mwaka abantu barikurenga miliyoni 7 nibafa ahabw'endwara eziine akakwatana n'etabi ahamwe n'okureeta etabi. Etabi omunsi yoona obwahati neekoresibwa omu miringo etari emwe n'emwe nk'okurabira omu kureesa za sigara kandi omubare mwingi gw'abantu abarikunywa etabi n'abantu abakiine emyaka etakakuzire munonga. Oihireho akarindi abantu bato nibashanga ebeeyi y'etabi eri ahansi kandi eki kireetire abahangu ahansi y'ekitongore ekitari kya gavumenti ekya Tobacco Tax Coalition of Uganda barugayo okwehanangiriza gavumenti okwongyera aha mishoro erikuteekwa aha bintu ebirikuba bikozirwe omu tabi nkaguma aha muringo ogw'okujuna amagara. Nikagamba aha bintu nk'etabi nk'amarwa ebintu ebikutokoza obwongo bikashisha n'omubiri bikareeta n'orufu. Abantu nibagira ngu n'esente nibatandika kugamba aha sente bagamba aha mishoro bagamba aha ntansiya y'abantu abari ku kampuni n'abari kushuubura haza ekyo tukugira ngu tukimanya niitwe ekyo ntukimanya kandi ntukireba. Okurugirira aha Richard Baguma Tinkasiimire orikuruga omuri Tobacco Tax Coalition of Uganda okwongyeza omushoro aha tabi nikimanyisa ngu abantu baingi abato nibaija kuremwa okutandika okureesa abakiri bato kandi eki nikimanyisa ngu abantu baingi baba batatandikire kureesa abakiri bato babaasa obutaija kwejumbira omu kureesa. Ninja kugambiraho bibiri. Ekyokubanza nooba wangyera sente ezikuza omu nshaho ya gavumenti ahakuba nooba wayongyeza omushoro. Ekyo nikyo. Ekyakabiri ko abantu abato abaana aba nakugambira egy'emyaka 13 kuhikya emyaka 15 miliyoni 40 zitandikire hato mu bwire obwo hato mu nsomo kandi ahi bacondoreze tukumanya ahi batakacondoreze maybe nza kwa miliyoni 100 n'okukiraho. Abo mbaba abana bato nibabe n'akasente kake akuba kwasa kukozesa nkabo ntuketa disposable income. Kimwe aha bintu ebirikwerarikiriza abarikwenegyeza obugabe bw'ebyamagara hamwe n'okurwanisa okukoresa etabi n'okugira ngu za kampani z'etabi zitandikire kukora ebintu ebirimu etabi ebirikubaihabaiha abantu bakahendera batandika okureeta etabi. Ebi birimu ebintu nka za shisha, vapes n'ebindi nk'oku Baguma arikushoboora. Abakozi b'etabi kutwagizira amateeka n'abantu kwegesibwa hakabya akari hatabi bahinduramu barete bakwita ngo n'eby'omurembe. Abinji barikureba tayari nimanya ngo numanya kuba n'etabi yokufuta no kugaruka kikambi icyo abakare babe barya hatu noshanga abantu bona bejuize kuba mushaho buri muntu na eminyeto n'abantu bakuru hariho etabi bakwita shisha. Shisha n'etabi konga tino umwanya ugora kuzamo ubwo abantu bari kushitama bakushemerera otashangire shisha umika gwa shisha kandi ubwo nugukirayo akabi nugukirayo akabi kukizo gwesigara akogwo nore n'umwinje nugushohora mwinje murundo gumwe kandi nibatamwe birungo. Abahango by'amagara nibarabura ngu nhateekwa kubaho cyangwa cyakorwa okujuna abantu akabi aha magara hakari omu kureeta kandi nikireetera omuntu yagira endwara zitari mwaneza nazibasa kuba umwika gutarwaze endwara direct konke ebizibu bigukureta aha mubiri biretere iwe warwara TB okwisyo ko kuteka mu mwika guriya ebaha wabyitamanya ebaha ko kubyita nakakako ka TB katandikiramo ningashika kuba katandikire kakushasha munonga abantu abo kwabine allergies the asthmas ko kuresa oyongera kuteganisa omubirogo obundi yo asthma na allergy ekwata ekuteganisa munonga. Okurugirira aha Dr. Justus Ampeire omuhango by'amagara kuruga aha irwariro rya St. Augustine Medical Center omuri Mbarara City nashoborera ngu hariho abantu abatarikureeta konka nibatunga oburemeezi bwingi okuruga ahari abo barikureeta. Hariho muresi na n'omuryaro omuresi yaresa endwara twazigamba konka omuryaro bazo we nabona effect mpangoho kusinga waresa aha bwaki aho kubundo muresi ukwa kugiresa erabo mufirita nakata ko kuba karwa henyuma konkor kuba muri yarobazu umwika gona nagwakira ko gwabagure. So passive smoking niyaje bagamba umuntu ri yaharobaju nimbi kusinga iwo muresi cyo kurebera bagizire ngo ombanta binja hibari umuntu atareseza. Okurugirira aha Baguma nhateekwa kubaho kushomesa abantu aha kabi k'etabi hamwe n'okuteekaho ebiragiro ebigumire aha by'okureeta n'okuguza etabi. Aha izooba nk'eri bitukushaba ngo bikorwe. Ekyokubanza
nitwe twena abanyamahorere abebembezi abazire abashomesa abebembezi b'amadini n'abebembezi b'ebitongore bindi kureba ngo twamanya akabyaka nana abari kubuzabuza abakozi betabe okuba kubuzabuza itwe n'eminyeto yitu twahigesa abana bitu twagambira abana bitu twahana abana bitu. Uganda ekateekaho iteeka rya Tobacco Control Act omu mwaka gw'2015 kandi iteeka eri rigerizeho kihango kwenegyeza okurwanisa kw'okuguza n'okureeta hamwe n'okurangirira ebintu ebirikuruga omu taabi kwonka okureeta n'okukoresa ebindi bintu ebirikukorwa omu taabi kukiriho omu Uganda. Gashakwa Ian akankwata omuri Mbara. Including cigars, pipes, and smokeless tobacco such as chewing tobacco and snuff.